Rix. Abangwana bengisera ko disemo le daba. Ako disemo le daba. Hlakana mengisera umngana no FM nakuhlanganisa koronga ngisela station shurko nikuhlanganisa ongaba urela agabuteng eMpumalanga eNorthwest Limpopo. Nawe ikuba ku audio streaming yamngana lona fm.co.za ni khalanga pet matebola engwana rasmat wa jimo ihlango mashingitana wa chicha na makunela wandandazi hikwamkela mengisera umngana lona fm koronga ngisela station shurko ngoba ko ngisela urela agabuteng ngisela eMpumalanga eNorthwest Limpopo kumbe we ikuba ku audio streaming yamngana lona fm.co.za nangona ko eAfrika wa Vulavula kamngana lona FM. Namuntlha ku ra munhu ro hetsela ra n'hweti ya nyenyankulu n'hweti ya timfanelo ta ximunhu ri munhu un'wana na un'wana ina mfanelo yo hanya. Munhu un'wana na un'wana una mfanelo yo hanya. A swi na mhaka ku wansati, a swi na mhaka ku wanuna. Munhu un'wana na un'wana una mfanelo yo hanya. Sobala ku we ngele ku ningiseleni sweswi imfanelo ya we ku u hanya. Wena ngele ku ningiseleni sweswi imfanelo ya wena leswaku u hanya, una mfanelo yo hanya. Xana hikokwalaho ka yini hi vulavula hi timhaka leti? Vulavula hi timhaka leti hikokwalaho ka ku kuna tinhlanhla to tala ti nga tlakuka ta vanhu lava va ngele ku hundzeni misaveni amavokweni ya varhandziwa va vona. Vanhu vo tala va le ku hundzeni misaveni amavokweni ya varhandziwa va vona. Tshaveni bula na van'wana sesi kwala moyeni walowo va kha va vulavula sese a ni swi tivi nomboro ya n'wina ni yi veke kwihi ka na n'wina ni mi lava namuntlha ma swi tiva a ni swi tivi ni yi veke kwihi nomboro ya loko mi tsundzuka ku mi tshame mi nyika nomboro sesi ni bazeni ka a na ha yi tivi nomboro ya n'wina. Hi tshama hi bula na sesi la ma vula kwala moyeni walowo va kombisa timhaka ta leswaku ku na xiphiqo, ku na va tirhana na tinhlanhla leti a hi vulavula hi tinhlanhla hi siku ra kona leti va xiphorisa va ti humesa va kombisa hi timhaka ta Madzolonga ku ya hi Rimbewu. Se leswiwani swi ta hi mhaka ka ku va ta tsundzuka ku va xiphorisa tolo hi vo va nga hi byela va ku vanhu lava vambirhi va nga hundza misaveni a thonile a Polokwane. Wun'wani i dlele wun'wani ivi a ti dlaya. I vulavula hi leswi va nga swi vula swona hi statement lexi va nga xi kombisa. Se xivutiso ku va timhaka ta leswaku hikokwalaho ka yini hi fika laya ka xiyimo lexiya hi mhaka yini? Ku xota yini Afrika-Dzonga ku hi kota ku sweswi hi teka xiboho ku hi ta fanele hi tiphina hi vutomi bya hina. Ngopfungopfu loko hi nga swi tivi ku hala ntsungeni hala ku nga na vamhani ku nga na vabava vakokwani Jim va kwele a hi swi tivi ku vele ku hlanganeni na yini. Leswi vulaka ku hi nge tsakeli ku tsutsumela ku ri a ku tivi. Se xivutiso ku ta va ku loko mina ni ri na mfanelo yo hanya ni ku tani swi vula ku n'wa William a nge teki vutomi bya mehe. Loko n'wa William a ri na mfanelo yo hanya swi vula ku ni nge teki vutomi bya yena. Swi nga ri na mhaka ku hi hambana hi yini kumbe hi kanetana hi yini. Se ni lava hi ti hleketa kahle maAfrika-Dzonga, ni lava hi ti hleketa kahle muyingiseri wa mehe kwalaho nga kona hi huma njhani laha hi le ka tiko ro tika ngopfu. Se ni lava hi languta swilo swinharhu namuntlha. Xana ku nga va ku ri yini lexi fikaka ka vutomi xa ku munhu a za a vona ongeti vutomi bya ha ri bya nkoka? Hi sungula kwalaho. Xa vumbirhi, xana loko vanhu va ri ka xiyimo xexo va pfuneka njhani? Xo hetisela hi humisa ku yini kumbe hi swi papalata njhani swiyimo swa muxaka lowu ku swi nga vi kona? A hi buleni hi le ka zero a ni lavi ku hi bula, a ni lavi ku hi vitana vanhu vo a ni lavi ni lava ku vulavula mina na wena. A swi swi lava i kale ka hi twa va ku ku na vativi timhaka ta energy, ku na vativi mhaka
kambe le ku hluphekeni ti load shedding va ri koho va tivila se namuntlha ni lava mina na wena hi nga tiveki nchumu hi vulavula hi mhaka leyi xiyimo lexi hi nga ka xona hi ya huma njhani ka xona a swi munhu un'wana na un'wana i le ku kunguhateni vutomi wa swi tiva ku mindzuku i ya endla yini mindzwani i ya endla yini haxawa i ya endla yini kunguhata vutomi se xivutiso i ku loko hi kunguhata vutomi lebyi i tisirhelela njhani ku hi kota ku byi hanya hi nga rivali ku tinhlanhla leti hi vulavulaka hi tona ku dlayiwa vanhu vangani na malembe lama vantshwa va tikeriwa hi yini hi nga ri swi jikajika kona a hi khale ngopfu na ku mahungu la a vembe un'wana i endle sweswo a nghena ka makhelwani a lwa na makhelwani a kuma xibamu a teka movha ya makhelwani hi luya a ya ka khale ka xigangu xa yena kumbe khale ka murhandziwa wa yena a fika a dlaya na loyi a rhandzanaka na yena hi nkarhi walowo njhani hi mhaka hikokwalaho ka yini vhiki reri tinhlanhla yo a ni tivi ni nga swi hlamusela ka ngani kambe hi buleni le ka 0860002543 kandziyisa rito ka 0712659860 hi vulavula hi sweswo a yi nghenisi a ti koho timhaka leti nga le ku humeleleni laha handle la ta mhaka leyi nga le ku yeni mahlweni ka huvo ya endla milawu ya ku languta ku ringanela ka ku va xitulwini xa msirhelelo wa vaaki swi le ku ndlekeni a ta vulavula hi swona leswi swi tele nkarhi wu tele kambe vutomi lebyi hi nga ka byo a hi nga ha huvuyi loko munhu a za fambini a hi koti mingisi me na ri teka riqingho rero ndzaka leswi vanhu lava hi endlelaka swinavetiso hi ta ze hi holova na vona ririmi ra hina ri kahle ngopfu kambe va hi onhela rona masiku hinkwawo ku na ku hambana exikarhi ka ku nghena ku nghenela ku nghenelela a swi vuli swi xin'we swi sweswo ku nghenelela ku nghena ya swona sweswo a khona leswaku hi kombe ku tirha kahle hi tshikeli hi tirha kahle n'we mindyangu swinavetiso ne thohi lawa laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula a hi amukeleni mingisero ni hlekani hi pfukele minjhani pfukile ndzi lava nga banyini na mariveni mara ni sweswi ni lehleka swona ni mi voni tolo ne xita ntivi swi nga endleka okay ni vone van'wana enkomi yanani mahlweni alright good that ni nghenela mhaka ya nhlokomhaka leyi ni taka na yona ya ku xivangelo i yini lexi xi endla ku ri hi hetana hina vanhu la misaveni good that a hi na mfumo sorry ku vula sweswo ni kombela mi nyika nkarhi ni vula a hi na mfumo hina hi tswariwe na khalenyana good that loko yi ku 9:30 a ku ri na siren leyi a yi rila ku kombisa leswaku un'wana na un'wana i fanekele a va ri ndyangwini wakwe besides that you must have a reason ya ku ri u lava yini by this time okay and then sweswinyana sweswi munhu i famba na xibamu phorisa a ri nga pfumeleriwi khale ku va ri famba na xibamu kun'wana na kun'wana xibamu a xi tshama safety a fika a xi teka loko a mbale yunifomo a nghena entirhweni then a tirha sweswiwani un'wana na un'wana ku a xava layisense a fika a xava xibamu a fambafamba na xona kun'wana na kun'wana loko munhu a kwata ku va a endla emeda ka yehe a hi nchumu ya ti vutisa loko se a ta va a hetile ku va a endlile swilo sweswi a swi endleke then a hetelela na hemba ku ma teka vutomi kambe a hi maphorisa ntsena va nge le ku dlayaneni a hi mhaka ngopfu emaphorisa ni twa swona mi ku hikokwalaho ka yini mi ku munhu mi maphorisa hikokwalaho mi nga helelangi kwalaho ka ku xibamu a nga ta kombisa mhaka ya xibamu ku ri xibamu loko mi nga swi vika xibamu good set a xi nga pfumeleriwi ku ri munhu a famba na xona kun'wana na kun'wana a hambi ku ri phorisa
hambi ku ri socha na swona nkarhi wa ntirho loko se yi chaya a xi tshama safely sweswiwani un'wana na un'wana hi free. That is why it's free gun leyi nga kona South Africa. So then mfumo wa hina wu fanekele wu tika ngopfu ka timhakeni ta ku a ka ha pfumeleriwi munhu ku xavisiwa swibamu a beniwi ka munhu then ne munhu loko a kwatile khale a hi tsema na mabeyila hi tsema na mabanga hi tlhavana hi mikwana munhu a fika xibedhlele a ongoriwa a hanya mara sweswiwani swibamu va mabeyila a xi nyiki vutomi xibamu xa dlaya. Loko munhu a za hundza misaveni hundzini. Sorry? A ni ku mbhanyini loko munhu a za hundza misaveni ka vula I hundzini a ka ha ri hava ku mi ta ku a ka ha na ku vuya sweswiwa loko mo teka ti-statistics kokwana Mathibula ka lembe rin'wana na rin'wana swa ku fa vanhu vangani mi ta kuma swa ku fa timiliyoni ta vanhu a yo ka hi nga hlayi mhakeni ya ku siku rin'wana ku fa un'wana siku rin'wana ku fa un'wana hi ku ya hi so mi kuma ku ri elembeni ku fa vanhu vanyingi and then mfumo a wu khatali hi swona why hi nga beni xibamu ka ntirho wa xibamu I yini ku dlaya na mitu ni mitwi. So hi na problem na South Africa government wa hina a nga hi langutisi a va le ku hi sirheleleni kun'wana na un'wana munhu a mi ku dlaya free va tlhela ku byela ku fambi ya tshama bush ku dlaye munhu ekuwankuwa famba u ya wa tshama ebush a ku na munhu a nga ta ku vona le kumbe wa tshama Cape Town. Ni mitwi papa. Ma yi vona bitsele. Ni mitwi ni khensile bhuti wa mina. Ya hi tikela inkomu ni khensile baba. Inkomu 0860002543 ka tika mingiselo mina ka tika mina ni vula ku hikokwalaho ka yini swi tikomba ngeti ku hundza misaveni ka vanhu ha nchumu masiku lawa ha nchumu masiku lawa. Loko Palamende ya Rixaka leyi eAfrika wa vulavula hi ta bula na va xiphorisa ku nga ri khale va yini ka tinhlayinhlayo ku vona va vona yini hi timhaka leti ngopfungopfu ka madzolonga ku ya hi rimbewu ni ta bula na vona sweswi kambe ku na muyingiseri loyi ma ni sungula ni hindana muyingiseri ni hlekani ayi njhani hi pfukeni minjhani mani hi kona a khensa ni mi twela kule njhani a ni tivi mi nga swi kota ku khoma lexiya xo vulavulela ka xona mi vulavulela nyana kusuhi na yona foni ya n'we hi kota ku mi twa kahle sesi mi ri yini n'we se na twana na mitwa mi vulavula na Mhaka xiyala ka Mgongo ayi swi le ku tikeni botet swi le ku tikeni ha hela hina vavasati ha hela tiphatinara ta hina ta hi heta kwalano xiphiqo I yini na swi tivi ku hambi hi ku chitelana hambi I yini ni nge mi byeli loko ni mi byela n'we botheta phela munhu hambi ku ri ku o ku chitela loko wo za I swi vona ku na ku tikeriwa ka rirhandzu ra n'we vambirhi hambananani mani ku hambana a hi swa sweswi khale na khale ku hambana a swi ri koho kambe hikokwalaho ka yini ku fanele ku sungula ku chita ku nga sunguli ku hambana a ni ngo a fanele ku sungula kwala ka ku hayi Mathibula na ha mi koti ivi munhu a huma hi laha ivi se a kota ku ya mahlweni na vutomi bya yena rihanyo leri hanyiwaka sweswi ivi ni sweswi mahanyelo lama nga kona sweswi ku vulavula ntiyiso phela na hina vavasati va kahle kahle mara mina swi vona ku xihoxo xi le kwihi ni n'wansati na mina vavasati na vona no vula ku va nga yi dlayi loko wo za I n'wi vona ku munhu le ku onheleni hi timhaka ta vugangu hambana na yena kambe I ncini xi ndlaku ku va fanele va va na vugangu hi ku vona ka n'wina mani swi tina ku nta ku humelela yini a mi swin'wana swi endleka matihlweni vanhu lava nga na vavanuna va ndlela vavanuna vo hi kha hi swi vona that's why mi kuma ku phela ni nge teki sayiti munhu na mina ni nge vuli ni ku hina vavasati hi right vavasati va onha na vona ni vula swona loko va kha va ngungumela va rhandzana van'wana va ri na vavanuna mi kha mi va tiva ma pfamela ku ringeta ku vutisa ku swi nga va swi vanga yini loko ku ri ku ma ringeta ku vutisa ku swi nga swi vanga yini va ri yini eka ku byela ku leswi voniwa ku hi me a yi nge swi twisisi ku humelela yini se loko munhu o za ku byela ku ra vutomi lebyi byi hanyaku ku ve we I ri ehenhleni ka ku I le vukatini I hanya vutomi bya njhani eka ku byela ku leswi wa ta ku loko we twa I ri right ingaku hina hinkwenu vanhu hi right lomu hi tshamaka kona
swi le ku hi tekeleni swilo kambe na ku tika ka swona a va vuli ku yini ma ni swi twisisi ku hambi timhaka ta a ni swi tivi ku i mhaka ya ku a ni va ni nga swi twisisi ku i mhaka ya yini ni vula so a ni mi va mi kha mi vulavula na vona a va vuli a nge ku byeli i to ku byela ku i nge swi twisisi ku wa yi endla leswi ni mi twini swi ku komba ku ye ko va xiboho xa yena lexi a twaku a xi tekini ene a kha a tikeriwa ka swilo swo fana na sweswo a ni swi tivi ku va va kha va hlangana yini hikuva ni loko ku ri ku chita ka n'wanuna n'wanuna a nge n'wi landzelela mi vula yini loko n'wanuna a ri na swigangu na we i ta va na swigangu a swi twali sweswo mara n'wanuna va na swigangu hi mhaka yini hikokwalaho ka yini n'wanuna a fanele va na xigangu botimeto swa swigangu swa vavanuna mugezeni swi fikela i khale na khale na khale na khale evini ku sukisa na khale na khale a swi koho ene loko a ku nga ri swoswi hambi ku ri ku khale swi ri ko phela hambi ku ri ku khale swi ri ko a swo vuli ku swi kahle se hi yo mhaka ni vulaka ku hikokwalaho ka yini n'wanuna a fanele a va na xigangu ku ri ku na nsati evile a swi kahle swona phela n'wanuna hambi vo n'wi kuma a ni wa pfumeleriwa ku teka khumi ra vavasati se mara n'wanuna a n'wansati a nga pfumeleriwi ku va na vavanuna vambirhi se hi marito man'wana n'wina mi vula ku yini mi vula ku n'wanuna swi kahle ku va na xigangu a swi kahle hikuva a ni va kha onhela ndyangu wa yena mara yena hambi wo n'wi kuma wo n'wisati ku lexi nga ta n'wi tekela goza hi xona hi mhaka yini a n'wi tekela wa n'wi tshika loko ku ri ku a wu swi lavi leswi a ndlaku loko i n'wi tshika a ni na we i ya kuma laha a nga ta va a ri na nuna na yehe a nga ta va a ri na nsati na yena na we i ya ndla muganga wa mahlweni ku nga tshika nuna ya bothet mhaka swigangu na ye se hi nga tshikiwi loko va tshika va hi kumile ne swa fana bo loko va suka laha va ya kwihi phe va endla gangu a va kuma un'wana kumbexani feriwile kumbexani tshikiwile i yini sweswo a swi twali swilo sweswo botihet loko wo za wo tshika nuna hi mhaka ya vugangu timhaka ta wena hi nga ti tivi ku na we loko kusuka laha a wu yi kusaseti ya vugangwini a swa ku khobela vugangu bya nawu hi nkarhi wun'wana ni vulavurisana ni mi twini mani ka mungongoma mhanda swi nga botihet enko se va tlhontlhe yin'wana ni vona lexi hi amukelaka xo tinqingho la xi tshuke ku tshuka ni la ku ya vulavula na va ri ni bula na mani o ve ri constable ri court kambe ni nga se bula na vona i mani tekana loyi i nhlekani a hi botihet papa minjhani hi pfukeni n'wina mi njhani me ta khoma laha ka point n'wina wi street manjhani ya hina mata loko i tshamile i swito swi vulavuriwaka munhu a ku swi endlaka i n'wi vutisa ku i na sesi na a ku ni na vona leswi wena swi endlaka ka sesi wa wena loko swi endliwa sesi wa wena i nga pfumela na a ku hayi se wa swi fanele swi endliwa sesi wa un'wanyana mani twisani vula njhani a ni mi twisisi ku fana na loko va ndla yini a swi teke munhu abuser nsati okay i n'wi vutisa ku sesi wa wena va tekiwile vukatini loko va abuser ta endla hi ta ku byela ta na n'wi ba n'wanuna luya hi ku na ku swo lava ku i biwa ke mani twisisi na mitwa ene maphorisa kwani mina ka leya GBV and blame maphorisa ekhalanga ni nge tshuki ni va blamile unless loko se khoto yo fana na leya Thabo Baxter leyi ni nga ta blame leyi a nga huma mara ku ri ku hava phorisa ri nga ta tshama nyangweni wa munhu mina wasati wa mina hi tlela hi ri vambirhi sweswiwani loko no xikarhi ka navusiku ni pfuka ni n'wi bukutela mi blame maphorisa kwalaho hayi mantwisisi swo lava ku mina swo lava ku hina vanhu hi va na vumunhu hi kota ku hleketelelana la vuton'wini loko munhu a ku chitela hi problem u ta vona swin'wanyana vo sa u tswariwa na yena ni mi twini danke botihet I can't hey ka tika imani ya ka constable ri khotsola nda ku bula na vona hi twa ku vo va ri yini va vona yini loko swi ta ka timhaka ta madzolonga ngopfungopfu ya lama ya hetelelaku ya va ya rimbewu hi ngopfungopfu loko ka hi languta ka timhaka ta ku namuntlha hi ri hi le kusuhi swinene na ku khimeta n'hweti ya timfanelo ta ximunhu yin'wana mfanelo ya koho i ku mina na wena hi na mfanelo yo hanya se loko mina na wena hi ri na mfanelo yo hanya hi fika njhani ka xiyimo xa ku mina ni nga swi kota ku we i nga na mfanelo yo hanya ni ku tekela yona
nako hi huma njhani ka xiyimo xexo loko hi tive ku hi nghenisiwa hi yini ka xiyimo lexi xa ku un'wana twisisa ku ni nga yi teka mfanelo ya pheta constable Rukhoto va yime ku lunga la ku lava ku ta bula na yena kambe ni nga si bula na vona a yi sungula ni twa ku mahungu ya wona yan'we ya ta emisekweni a hi amukeleni hi hlulani hi fanele magayisi gayisa nongonoko wa afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa mahungu eka SAPS ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi tata wa Matthews u ri mudlayi wa n'wana wakwe u le ku endleni matshalatshala hinkwawo yo lava ku tikuma ntshunxiwile ekhotsweni madzanadzana ya vatirhi va masipalankulu wa Mangaung a va kumanga miholo ya vona hi xitalo a hi twini mahungu lawa na man'wana laha ka awara liya yan'we Afrika wa vulavula enhlikani edzanini nkowankowa giyani le khapani hina na wena eka 92.6 FM munghana lonene FM makombandlela laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula xikalavito a midrand u tshama nghena la a ku kulosala siku rin'we butpet hi pfuka va ku vatirhi a va holangi i vurile kwa ka nongono kwalo se loko swi ka swi endleka va Mangaung na yini a swi ni hlamarisi i swi vurile a tlhanyeka na swivangelo xikalavito kusuka la a midrand a hi vuyeni ka mhaka leyi nge le ku buleni yona laha muyingiseri wa mehe va ni amukela constable Rukhoto la constable Rukhoto va le mupani a hi tweneni ku vona va ri yini constable hleka Rukhoto Hello. aye komba hi nga twanani kahle na Rukhoto la xivambo vulavulani na vona Rukhoto kwala ni kota ku twanana kahle hi kota ku bula hi ta kota ku twa kahle tinhlanhla ti ri yini kusuka ka timhaka leti hi bulaka hi tona hi ndlela yaleyo se a ni hlamali loko ni twa van'wana ku ha va holangi vu ri xikalavito a ku lexi hi nge le ku fambiseni swona ka tika ka tika kambe xiyimo hi xexo miyingiseri wa munghana lona FM 0860 002543 tirhisana mathevula DP SABC.co.za eAfrika munghana i Twitter handle munduku nongonoko wa swa risima wu ta va wu ri laha hi sweswo miyingiseri wa munghana lona FM makombandlela constable loko hi bula siku leriya hi ri a studio swa hina swintshwa swa Giyani mi te hi n'we constable Rukhoto namuntlha mirhi yin'we yini enhlekani Enhlekani mahasi enhlekani na le ka vayingiseri a hi lungiseni title ya n'we oh ya na khensa much no i sejeni leswi a mi vulaka swona nkarhi lowa wo sungula a swa ha tshamisisi swiya se endzhaku ka sweswo swi te loko swiya loko muthori a vona hi nga ku swi enerile va tlhandleka swin'wana se swi va swi ri na ku cinca hi yo mhaka namuntlha hi vitaniwa tisejeni se vula ku muholo wu gonyini hayi ena hayi kan'we ya Sergeant Rukhoto ku na xiphiqo la tawulo tanihi xiphorisa ngopfungopfu va Limpopo mi humese xitatimende mi vulavula hi timhaka leti nga humelela Polokwane ta le Thornhill kambe a hi lava ku vulavula hi tona hi lava ku vulavula hi ku angarhela leswi mi nge le ku swi voneni tanihi xiphorisa loko swi ta ka timhaka ta vanhu lava tekaka swiboho swa ku swantswa mina ni famba kambe a ni fambi ni ri nexe ni famba na loyi Madzolonga ku ya hi timhaka ta Rimbewu sejeni mi le ku voneni ka yini tanihi xiphorisa inkomo mashi nge ka hi nga swi tumbeti ku swi vonaka swi karhi swi andza hanya na vanhu lava va chavaka ku va humela erivaleni va humelerisa swiphiqo leswi va nga na swona namuntlha loko hi ri na nhlengeletano mahaxi wun'wana wa swivulavuri i vule ku loko hi karhi hi vulavula hi mhaka leyi a kombisa ku loko ri ku a ho va na chance kumbe ku vitaniwa vanhu a stadium ivi va nyikiwa chance yo un'wana na un'wana a vulavula leswi a nga na swona ku ya hi madzolonga loko swi ka hi Rimbewu hi nga vuli mavito swi vula ku a ku ta va ku ri na swilo swo tala ngopfu leswi vanhu a va ta swi boxa ivi van'wana lava va twisisaka ingaku leswi va nga na swona hi kona ku hela ka misava a va ta kota ku swi vona va tlhela va swi twisisa ku ku na vanhu lava va nga na swiphiqo swo hindza leswi va nga na swona kambe muhaxi
hi nga vula ku ka ha ri ntlhontlho swinene vanhu va chava ku humela erivaleni vanhu va chava ku humelerisa swiphiqo leswi va nga na swona kumbe va burisana na vanhu lava va vonaka ingaku va nga kota ku va va pfuna loko hi karhi hi pimanyeta kumbe xana ka tinhlayihlayo ti kona maxi tinhlayo leti mi vonaka ingaku ti ya ta tlakuka ngopfungopfu loko mo langutisa ku mi kuma ku wa xinuna i dlayi wa xisati ivi na yena ti dlaya nkarhi wun'wani swi katsa na vana kusuka n'waxemu mara hi ri maphorisa maxi hi vula ku siku na siku hi va hi karhi hi huma hi ya ehandle hi ringeta ku va hi burisana na vaakatiko loko swi ta aka tlhelo ra vanhu va xinuna hi minkarhi yo tala a va tala ku va kombisa timhaka ta ku va chava ku va humela erivaleni hi timhaka ta ku va twa va ri na ku kanakana loko va ta a ti-police station va ta fika va mangala milandzu ya ku va xanisiwa kumbe xana hi varhandziwa wa vona se problem leyi nga kona maxi i ku ka wa xinuna mi kuma ku i tshama na problem namuntlha loko ku ndleka problem a karhi a yi teka kumbe a ti vekela plastic xikombiso endzeni ka mbilu ya yena problem leyi a hlanganaka na yona namuntlha o yi teka a yi chela ndzeni ka plastic re ya mindzuku a karhi a ku hayi ni n'wanuna nga tiyisela a karhi a veka kwala ndzeni ka plastic siku plastic leyi a nga yi veka ndzeni ka mbilu ya yena loko yo blasta mi kuma ku hi laha se nqondo ya yena yi va ku yi freezile a nga ha swi tivi ku i fane a endla yini a hetelela a twa ingaku ku fa swa antswa loko a fane a fa hi n'winyi a twa ingaku hayi ni nge fambi ni ri nexe swo ni famba na swimanimani leyi ni vonaka ingaku i ni ka problem kambe maxi ni nge hi kombisa ku ntshikelelo lowu va ku koho lowu na vaakatiko va na xiave xikulukumba ngopfu loko ho tshuka hi ri xiphorisa hi ku katsana na va social development hi na ti-awareness campaign leti hi va ku hi ri na tona maxi hi na va social worker ni ri xiphoriseni hi na ti-social worker ta hina hi tlhela hi va na ti-social worker te le tlhelo leti hi khomanaku hi ringetaku ku a hi yeni emugangeni hi ya ringeta ku hi burisana na vaakatiko n'wina vaakatiko loko mi ri na swiphiqo a swi vuli ku swi helela kwala ku na tindlela to tala ma vona loko swi fika la munhu muhaxi a tekaku xiboho xo a dlaya nsati ku na lava va hanyaku va nge kumbe ku na n'wana la nge ku na mpundzu loko na ku ya xikolweni xi fanele xi pfuka xi ya gongonda xi lava 5 rand aka mhani kambe loko se xi fanele xi pfula nyangwa xi kuma ku mhani a nga ha vulavula papa a nga ha vulavula n'wana yaloye hambi loko ku ri ku o ya a kula endzhaku ka malembe ya 15 leswiya a nga swi vona swa vuya emiehleketweni hi tala ku tlhela hi swi kombisa maxi ku na loko hi fanele hi holova hi ri nuna na nsati hayi emahlweni ka vana n'wana i suka a ya exikolweni mhani na bava va ri ku holoveni mi langutisele ku loko a fika exikolweni i ya hanya njhani na swi vula n'wana yaloyi i ya exikolweni siku hinkwaro ra yena ri onhekile ku a nga swi tivi loko a vuya kaya i ya kuma xiyimo xi ri njhani se maxi hi la ta kombela swinene aka vaakatiko a na muyingiseri wun'wana wa ha ku swi vula hi nge swi koti ku tshama eminyangweni ya vanhu hi minyangwa hinkwayo hi karhi hi yingisela ku humelela yini akademi ta vanhu mara n'wana na laha nga na vutihlamuleri na n'wansati loyi a nga vutihlamuleri o fanele a vula ku ni le vukatini ni tekiwile ni fanele ni hlayisa nuna wa mina ni hlayisa ndyangu wa mina na n'wanuna a vula sweswo mara hi hlayisana njhani loko hi hanya emutini hi karhi hi nga hloniphanga ivi mi kuma ku na munhu loyi a tshamaka na ti-problem a nga swi koti ku va a humela erivaleni mi nge maxi hi tlha hi kombisa ku nga vi na vavanuna lava na namuntlha na sweswi ha ha vulavulaka va chava ni vulavurisa leswi ni n'wanuna ni na muti problem leyi taku yi ta ripotiwa a police station swi nga endleka mi kuma ku yi hindza leyi mina ni nga na yona kumbe i yintsanana aka leyi mina ni nga na yona kumbe leri phorisa ni hindze khale aka yona swa hi olovela ku va hi fanele hi pfunana swiphiqo leswi nga kona maxi vavanuna a hi vulavuli vavanuna ho suka hi ya tshama ncuveni ku biwa ncuva dyambu hinkwaro mara va xisati loko va tshamile va nga hi hlela dyambu ri za ri pela why va swi kota ku va humesela swilo swa vona erivaleni hi yo mhaka loko sweswi mi langusa swo hetelela swi endla ingaku va xisati va le ku xanisiweni hi va xinuna na va xinuna va tele ngopfu lava nga ku xanisiweni hi va xisati kona heko emutini loko n'wanuna a vuya o nghena ku sungula hoyihoyi a vuye kwihi na loko a fanele a hlamusela mi kuma ku a nga swi koti ku va a hlamusela ku munhu loyi a fanelaka ku burisana na yena kumbe a n'wi hlamusela leswi nga n'wi letaka ku ya entirhweni mi kuma ku munhu yaloye i va a ri henhla se la munhu i fanele a lwa na xiyimo xo mo ni za ni n'wi vuyisa aka xiyimo xa kahle ku hi ta kota ku va hi vulavurisana ku tshamiseka nkarhi wun'wani mi kuma na ti-problem emutini ti ya byeriwa vanhu va rhongo lava mi kuma ku a va swi koti ku va va hi solvisa hikuva xisati loko va byerana hi xisati hi vona hi voxe va hetelela va nyikana ti-advice to ka ti nga ri tona loko ku ri ku teka problem i ya nyika munhu loyi nkarhi wun'wani mi kuma ku i na mavondzo na muti wa wena loko swi ki hlamusela ku ni na problem leyi leswi va ku advise-aka swona swi va swi ri rhongo ivi va ku byela ku hayi mi ni nga hlamali
mina phet one ntirho loko yi ku 7 o'clock i la kaya n'wina mi ya hlamusela munhu loyi ku va mi ri na problem loko se mi fika kaya mina ku ya teka leswiya mhani phet va nga vula swona ku loko yi ku 7 o'clock phet i le kaya ivi ke loko mi ya fika amutini mi kuma ku swilo leswiwani swa hambana mina a ni comply ku fana na phet loko a ri amutini wa yena mara hi tekane njhani hina vana vanharhu hi hanya hi ya kwihi se hi ri maphorisa va ta lava nga na xivindzi va ta hi mangalela mi nge hi kombisa mahaxi ku hi na victim empowerment center a police station ya hina ene munhu loyi a taku a ri na swiphiqo swa madzolonga ku ya hi rimbewu a hi n'wi interview amahlweni ka vanhu mo ni kombisa ku aka district ya hina ya Mopani hi na Major General Mashava ni ve na nkateko ku ni fambini na vona ka nharhu va na ti-police station ta 16 nkarhi wun'wani va swi kota ku hi ku hi n'wina mi vulavulaka na community siku na siku mi nge ni famba na n'wina hi ya vona ku maphorisa va tirhisa ku yini laha handle va swi kota nkarhi wun'wani va hi teka hi ya aka shift kumbe sa ndzi ku train xikombiso a Hoodspruit va swi tiva kahle ku maphorisa ya vona a va tivi hinkwavo loko va fika kwalaya va fika va ku ni teku ripotini ni biwe hi nsati hi yin'wana assessment ya vona leyi va nga ku yindleni va lava ku vona ku maphorisa ya vona va dila na njhani na xiyimo lexi xa madzolonga ku ya hi rimbewu ene hi lava kota ku vona ku impela a police station ya mina ni na munhu loyi a nga phorisa ni nga n'wi veka a kota ku va a kota ku pfuna munhu loyi a nga na swiphiqo loko swi ta aka madzolonga ku ya hi rimbewu se hi lava ta hlohlotela vaakatiko maxiko a va humeli a rivaleni ku na mihlangano yo tala ngopfu ku na ti-men's forum loko swilo leswiya vanhu va tshuka va hi huwelela a hi yeni hi laha mi kuma ku hlanganiwa ku ri vavanuna kona ku kota ku buriwa leswi na leswiya mara ku hlamula xivutiso hi ku kongoma mahaxi i ku tinhlayo ti le ku tlakukeni a swi talangi ku nkarhi wun'wani ku hela n'hweti mi nga twangi va ku munhu i dlaye nsati i ti dlayela hi nga tivi ku leyi va yaku kona leyi va ku tiva ku njhani na yimani ni lava ku ya amavhengeleni Sergeant Rikhotso ni lava ku loko ni vuya hi ta languta ku ni mi twe mi vulavula hi tindhawu to hambanahambana hi tshame hi hlangana na mina na n'wina ku dlayiwe ku ri na nhloko ya homu ka thomo mi tlhe mi vula na ku na tinhlanganetana ta mixaka wolowo ti humelaka va xikhumba va kwihi na va yinini ta vavanuna ka vulavuriwa ke nako loko ku nga vulavuriwi ku nga va xiphiqo ku ri yini kumbe tsundzuka ku tanihi vavanuna Rikhotso mi nga va kumbexana mi hlangana na swona n'wanuna loko o va ri ku hlambeni a nge pfumeli ku n'wanuna un'wana a nghena kambe n'wansati a nga vula ku hayi nghena a va byeleni va nghena haleni ni le ku hlambeni a va ti haleni hi mhaka ya yini kumbexana hi sunguleni kwala loko hi vuya mavhengeleni Rikhotso ni khomeleni tani Sergeant Rikhotso va suka ka xiphorisa xa Mopani ni ta ku nyika nkarhi na wehe u bula na hina hi le ka 0860002543 timhaka leti ta tika leti wa n'wi vona n'wana a kha a kulele a 4 ways mi ri 4 ways ku ri nuna na nsati mi ri na vana vambirhi ivi mi tekela na vutomi hi vumbirhi ka n'we vana lava va fanele va vuya va ta kulela ni nga tirhisi miganga hala kaya mi nga ta ni kwatela va ta kulela ka manghena purasini na vakokwavo ma swi hleketa sweswo palamende ya rixaka leyi eAfrika wa vulavula na hi tshela na Sergeant Rikhotso kusuka ka xiphorisa xa Mopani kameke ni lava ku twa wehe minxero me hi le ka 0860002543 ni nga se ku hi teka yimani hi tshela na Sergeant Rikhotso hi huma njhani Sergeant na mitwa ma kha ma kombela ku vavanuna a hi vulavuleni kambe a swi le ka ntumbuluko wa hina wa ku vulavula hi sungula kwihi mavona mahaxi swa karhata swinene ene laha hi fikaku hi ri va xinuna hi tsandzeka ku amukela ku na un'wana munhu loyi a nge hi swi koti swi hi vangela problem mina ni nyika xikombiso hi mina malembe ndzhaku mahaxi ni hambane na munhu loyi ni nga hambana na yena hi ri na vana vambirhi ene swi vula ku lembe leriya ra 2010 a ri tika swinene hi timhaka ta ku a ni fike ka xiyimo xa ku va ni nga swi tivi ku ni fanele ni langutisa kwini a ndzhaku na le mahlweni hi le kwihi laha ni fanela ku ni ya kona mara loko wo vulavula na vanhu i ya kuma ku vanhu van'wani va tlhela va ku byela ku swilo sweswo i vulavulaka hi swona i swilo swintsanana ngopfu lexi xin'wana xi nga endla ku hi za hi kondletela ku nkarhi wun'wani ku va ku ri na mihlangano ya hina va xinuna i ku va hi vona ku aka ndhawu ya hina mi nge ni kombisa hi kwala a Giyani timhangu leti ti va ti ri kona malembe ndzhaku le ka Nsavulani ku na un'wana a nga dlaya nsati wa yena ivi na yena ta hetelela a ti sunga ene
yaloye a ni ngu voni a ri munhu wa vutihlamuleri hi timhaka ta ku i dlaya a tlha a ti dlaya. Se a hi vutihlamuleri hi ku na loko ku ri ko va na swivutiso swi ya hlamuriwa hi mani. Hi na nhlangano lowu hi nga na wona hi wu vitanaka Men for Change Forum laha nkarhi wun'wana va Bishop Mutswari na vanhu vakulukumba swidyondzeki hi ya ku hi ya hlangana ndhawu yin'we va teka mali va hi nyika va ku famba mi ya tshama mi ri vavanuna hi kombela xiphoriseni station commander xa Giyani Brigadier Sarakwana na district commissioner general Mashava loko ho tshuka hi va byerile ku ku na lava va nga hi tisela papila hi ri maphorisa va kombisa ku ta va ku ri na nhlengeletano ya muxaka lowu va nyika support swinene hi ku va swi tiva ku swi kota ku hlohlotela vavanuna swi tlha swi cinca na tinghondo ta lava vo homboloka kumbe xana lava va va ku va fika ka xiyimo lexiya xo ku hava xitshunxo aka problem leyi ni nga na yona. Ni nge ni nyika xikombiso mahaxi lexi ni xi tivaka na namuntlha na sweswi hi nga fika hi xi vona hi xi tiva ku ri xiphorisa xa ha tsandzekaku kumbe xi tsandzekisaka vavanuna ku amukela i ku va varhandzani va vona va tinghenisa aka timhaka ta vuhlekisani ehandle kumbe xana vugangu. Hi laha mi kuma ku n'wanuna swi n'wi vavisana le ntirhweni swi n'wi vavisana na hinkwako ene n'wanuna mi kuma ku i tshuka a rivala ku a ni ri na vutomi loko ni nga si hlangana na munhu loyi ene ni nga ha va na byona vutomi na loko ku ri ku munhu loyiwani o va a nga ri kona evuton'wini ku mi kuma ku munhu loyi i va a endle swilo hi ku tiyimisela ku na swilo swin'wana maxi nqondo ya munhu mi nge yi cinci leswi yena a nga hi xiswona ene a mi tswariwangi swin'we hi huma ndzi leyi hambana mara swi le ka mina ku na ni langutisa yini ku ya emahlweni va tele ngopfu vanhu lava nga divorca mi kuma n'wanuna a siya double story a suka ya ti tshamela azuzwini i papalite swilo swo tala ngopfu leswi nkarhi wun'wana a fanele a va a teke swiboho swo ka swi nga ri kahle. Se lexi hi lava ku lava tlhela hi xi kombela aka vavanuna i ku hi kona hi ri maphorisa hi vavanuna na hina hi na swiphiqo mativa botpet loko ni fika kaya n'wana wa mina a nga ri phorisa ri vuyile i ri papa va vuyile se mi nga kota ku mi swi twisisa kahle ku na munhu loyi a nga munhu a nga mbala uniform a nga phorisa na loko hi fika vanhu lava va ta va fika va hi byela ti-problem va nga chavi ene hi na victim empowerment center hi na victim coordinator munhu loyi a tirhanaka na timhangu ta muxaka lowu loko ku ri ku munhu a ta ri munhu wa xinuna a swi vona ku leyi ni nge swi koti ku va ni yi handla wa swi kota ku a vitana munhu wa xinuna loyi a nga kusuhi na yena ku va xinuna nkarhi wun'wana va pfulekela ku vulavulela vavanunakuloni loko a fika n'wi vona ku i n'wi approach hi ndlela ya kahle. Kambe loko munhu mi kuma ku i na ti-problem wa ha tshama siku na siku i le ku hanyeni na ndyangu wa yena i chava ku ta maphoriseni i chava ku ya aka social worker. Loko hi ri kun'wana ka tihlengeletano butpet ku ri na campaign yin'wana un'wana wa xinuna i fika a vula ku ya ni nga va ni nga yimi na ka va social worker i xihlangi a hi timhaka ta vuhlangi i ku vanhu lava va dyondzisiwile va n'wi tiva munhu va tokotile a hi va tshumeleleni hi tshumelelani na tona va na vutivi ma swi twisisa hambiloko no va byela ya ka doctor ni nge vuli ni ku dokodela luya i xihlangi i swi tshamele 7 years wa swi tiva ku i fanele a va a ni pfuna endzhaku se lava hlohlotela vaakatiko butpet a hi humeleni a rivaleni a hi tshikeni ku tshama hi ra ti-problem ti-police station ta hina ti tirha vusiku na nhlekani va nga chavi loko ku ri ku va ri na ti-problem laha aka district ya hina ya Mopani va nga chavi phone number ya general Mashava yi kona hambiloko ku ri ku vo kuma n'wina mi nga va nyika va kota ku va fonela general direct loko va ri na problem a Giyani Brigadier Sarakwana va kona mara lexi hi kombela ku xona mahaxi i ku vavanuna a hi humeleni a rivaleni a hi timhaka ta ku ni munhu wa njhani hi nga vi principal i va i ri na ti-problem i va dokodela i ri na ti-problem i ri muhaxi i ri na ti-problem swi humelela aka munhu un'wana na un'wana mara hinkwenu hi hanya hi ri na swiphiqo leswi ene ku va hi swi hlula i ku va hi humela a rivaleni hi ya aka vanhu lava va nga tokota ku va va fanele va 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 hi pfuna hi ta vona vutomi byi olova ku ya emahlweni. A ni swi tivi ku va twe yini kambe ku na van'wana se va nge va lava na voice note ya leswi mi kha mi swi vula namuntlha Sergeant Records leswi vulaka ku mi khumbe vanhu mi vulavule na vanhu va mitwa va lava ku vona ku hisa ku yini mahlweni hi ndlela yeleyo i mhaka yin'wana leyi kumbexani hi fanele ku hi landzelerisa ku ya mahlweni kambe ke swi olova ku fika ku ku simeka minhlangano yaleyo ya vavanuna kumbexani van'wana va nga dyondza loko mi kha mi hetisela Records va swo lava yini. A ku hluphi nchumu hi na group WhatsApp leyi hi nga na yona hi ngo va rhumela link mara hi endle ku tindhawu hinkwato ku lava nga joni na van'wana va le North West van'wana va le ku vo participate ntsena aka group hi na group leyi nga na 420 ya vanhu va xinuna sweswi va ka masipala va Trevor va hi rhambile wa ntlhanu ya aka Minutes Block 3 aka Men Summit ene ya tshama hi ri vavanuna ntsena ku hina a hi lavi ku hi vona n'wanuna loyi a nga ta vuya a ku libensati a pfumba tisi i ya hlangana na yena njhani bensto hambi vavanuna va la ta kombela tinambara
va nga n'wi vona ri nchumu hi ku tihlo ri qimbile a hi tshikeni ku hi kokakoka ivi ke vanhu va hetelela va tikuma va nghena emiringweni but mativa loko wo tshama hi ri vavanuna hi kota ku byelana kahle ku na loko mi vitana n'wansati a mi pfumi ku ya wena tana haleni ha tsundzuxana laha loko hi ri va xinuna hi kota ku va hi tshama hansi hi kombisana ku hava kun'wanuna a nga tikuma a teke xiboho xo ka swi nga ri kahle ene a ni vuli ku hisa blame ngopfu aka vavanuna ku vavanuna hi vona va ndlaku swilo swo ka swi nga ri kahle na va ka mhani na vona a va hi hloniphi na makhadi ya hina loko hi nga va nikangi va nga sindzisi ku va teka va tshama na rona ku tirha mina a ni fanelangi ku masiku hinkwawo ni ku a ni kombelanyana R20 na ku xava kodrink ka mali leyi ni ku pfuka ni ya tirha ku fanele hi twanana hi ri nuna na nsati hi maka muti ku ya mahlweni that's why loko ku Madzolonga ku ya hi rimbewu a ku xanisiwi ngopfu va xisati ntsena na va xinuna va kona hi yo mhaka sweswi hi hlohletela ku vavanuna a hi vulavuleni hi nga tikumi hi teke swiboho swo ka swi nga ri kahle ivi vana va hina va sala va hlupheka ni mi twela rikhoso ni khenseri swinene nkarhi wa n'wina hlayisekani inkomu hlayisekani I can't. Valava hi bula ku na vona mixer mugera non FM i Surgeon Records lava hi bula na vona va kha va hi nyika xifaniso hi ndlela yaleyo n'wina mi ri yini le ka 0860002543 mhaka leyi ya ku hi hlangana tanihi va xinuna yi kahle mi kota no byelana ku kuna vadeke hala hina loko Surgeon Records va kha va vulavula hi timhaka ta ku na vanhu lava va pfunaka swi ku tanihi va ni tsundzuxe mhaka yo swi na nkoka ngopfungopfu n'wina van'wamabindzu kwalamo va ku mi ri kona pfunani mani pfunani mi pfuna miganga eka n'wina mi pfuna tindhawu ta toleto mi nga ka tona hi ndlela yaleyo un'wana miyingiseri laha i ni byele ku na tatana nkuna hi lava va le Saselamani va va vitana valungu le Munghana Lonene FM tolo yi ri koho na n'wana kwa swa risima va ka va tirhisana na tatana Baloyi veri manda Van Roy hi vumbirhi ka vo va hoxe xandla ka ku vona ku vakhegula va miganga ya nhungu 8 va koka ntirho luwa wa vakhegula lowu nga le ku yeni mahlweni la nkowankowa va va nyika tibazi va va seketela va vona leswaku va i ku cinca ku tisa ku cinca ko hambana loko vaaki mi nga hetaka mi hoxa xandla kona valungu Van Roy a khensa swinene yana ni mahlweni loko ku ve a ni tshembi ku mi yingiseli va nga ni hembela loko ku ve swi tani yana ni mahlweni mi pfuna na n'we van'wani mi kota ku pfunani kwala mi nga kotaka kona mihlangeleta vavanuna mihlangeleta vavanuna ku vavanuna a hi yeneni ya tlanga bolo loko mi kha mi tlanga bolo mi fa mi byela na ku hayi n'wanuna leswi na leswi na leswiya loko n'we mo ndla hi tlhelo ra n'wena vavasati va ha matimba mani leswi va nga ha matimba loko n'we mo va mi lunghile na vo va ta lunga kumbe na hemba inhleka ayi papa mpfukeni boto mina hi pfukile hi ngo vona n'wina mi njhani vavasati a va na matimba vavanuna va na matimba mara nawu na matimba ka sweswi swimbirhi kutsetse loko hi nga si va na matimba lama ya ku ri loko hi vona xihoxo aka sayiti ro karhi hi veka ntiyiso ku ri laha mhani wonhini laha papi wonhini hi tirha ku vavanuna hi vo va nga na swihoxo a yi nge dzinguloni mi byela ntiyiso wun'wani ni khoveleni ku mi nghena na n'wena miyingiselo mina wun'wani i vule leswi swi ni rhumele hungula a ku loko ho va haya mahlweni hina hi ku hayi leswiwani heyi loyi a nga hoxa hi loyi a nga hoxa hi nga languti xiphiqo ku ya hi leswi xi nga xiswona a hi nge humeleli ka mhaka leyi ti-campaign tingani ku fika namuntlha leti nga endliwa laha fanele swi hungutana swo ya mahlweni i mhaka yini i mhaka ya ku ri hi komba vanhu va wrong minkarhi yo tala ku ri loyi i wrong ko vi a hi la ku landzelela ivi hi nyika matimba ka munhu loyi a nga wrong antiku na ri koho mi kona a ni mi twisisi ni pfuneni ku twisisa kwalana hi komba vanhu va wrong ku va hi la ku landzelerisa ku ri ivi hi nyika vanhu matimba vanhu va wrong ni pfuneni ku twisisa kwalana loko sweswiwani u kuma ku ri hi ku vavanuna va wrong ne ku va va fikelela ka ku va endla madzolonga hi nga lavangi ku langutisa ku ri madzolonga lama suka kwini ku ze swi fika lama nga kona munhu a hi nge solve problem a vo ti dlaya hi ku ka va nga tivi vavanuna swa tika swilo ene loko vo
tihosi ta hina ngopfungopfu toho ku tlula ti-court leti ti avanyiselaka minandzu leyi a to nghenelela ku fana khale ku kota ku va kota ku hambanisa loko munhu a endle xihoxo va kota ku tiva ku ri i mani a swi ta humela rivaleni swo tala swa kona mara hikuva va ha ri na matimba ku fika laha loko munhu mo holova ku maka yina ka ha yi va tengiwa ku tsutsumeliwa police station court yi fika yi vona munhu un'wanyana wrong swi fika laha swi nge ololoki ti-campaign leti nga humelela ku fika namuntlha ti tele ngopfu a fanele swi nga ha ri kona na ku va koho swilo leswi hi vulavulaka hi swona namuntlha ku kambe tikhoto ti fanele ti endla yini ti nga voni munhu nandzu tihosi ti lavisisa kusuka kwale hansi ti landza rimitsu ra mhaka ku ri sukile kwini ku ta fika kwini swin'wana swi ta hunguteka xana mi vula ku loko sweswiwani ko va ku un'wana i faye muti wa un'wana a khoto va ya languta ku loyi a nga dlaya i dlaye munhu swi le nawini a va nga fiki ka ku swi nga va swi sukela ka ku luya i faye muti hi leswi mi vulaka swona lexi talaka ku ri loyi a nga ta va a endle madzolonga lama i ta khomiwa tlhela kwene loko wa wanuna mi langutisa swidyoho swo tala swa vavasati na swa vavanuna swi fambelana hi mhaka yini va langutisa ngopfu ku ri hina vavanuna hi hina hi endlaka swihoxo kasi loko a vo langutisa ku ri mhaka leyi sukela kwini ivi ku va na ku tshinya kun'wanyani a hi ta kota ku humela rivaleni ku ri hi le ku xanisekeni hi hlangana na swiphiqo swo karhi loko wo cheka tikisi to tala ta kuma ku ri loko wanuna za fika laha ku a ti dlaya a dlaya na nsati kumbe na vana a nga na xihoxo minkarhi yo tala swi vavile a tiyisela swi vona ku ri a nga na nseketelo wo a hi xihoxo ku tiyisela i xihoxo mara a hi xihoxo kun'wanyana hikuva munhu loyi a ku nyikaka problem i lo n'wi landza ka vo u ta n'wi veka laha kambe ni vula ku loko se vona xiphiqo mingiseri hikokwalaho ka yini nga humeleli rivaleni ku hayi mina ni na le ku hluphekeni ni n'wi landzile heyi i le ku ni hlupheni ku tlula ku tiyisela minkarhi yo tala vo va va tshama hi toho vanhu vo tala especially mindyangu leyimbirhi u kuma ku ri yi va yi humile yi ya handle fo yi ya handle ka vanhu lava va le kule mi rhanga mi ya ka vatswari va mhani loyi kumbe vatswari va bava loyi yi fana and then yi tsandza kwalani loko yi ya kule yi ya fika yi veka yini pressure henhleni ka loyi a va ka a xanisiwa i va sungula ku teka magoza ka ma nga tshamisekanga ni metweli papa mani kuma mahungu ni khensile swinene buti wa mina khensani enkombo ta khensa swinene n'wina van'wani hi ta bula loko hi ya mahungu ya misava ka 0860002543 sweswi ya mahungu ya misava na papa hlulani fano ni magayisa hi ndlela leyi laduma hardware xitolo xa wena xi nga xoxe eka swimakiwa hinkwaswo leswi swi lavaka swo aka nongonoko wa afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa eka ni botpet na vayingiseri va Munghana Lonene timhaka letiwani ti le ku hi tikeleni hinkwenu na kwala makaya mani vana va le ku tisungeni vanhu lavakulu va le ku tisungeni vanhu va le ku duvulaneni swi nga twisiseki ku humelela yini swi suka la mi kumaka ku munhu wa miyela i le ka xiyimo xo tika mara wa tsandzeka ku byela munhu un'wanyana ku ni hlangana na swilo swa sona so ku va kota ku n'wi pfuna ka ha ri nkarhi hi swo swin'wana leswi endlaka ku se munhu a hleketa a ri yexe a gina a nga ha swi tivi ku se solution ku ta va ku ri yini ivi a hetelela teki vutomi bya yena ka lavo tekana mi kuma ku va hambana va byelana ku swi herini mara lowun'wanyana a nga amukeli ku swi herini hi ku mi kuma ku hambi va endleriwa ti-protection order wa ya munhu a fika dlaya munhu kwalaho ku ka nga ri ku amukeleni ku swi herini loko a ho ti dyondzisa ku amukela botpet hi swin'wanyana leswi a swi ta hi pfuna inkomo Rishil Karanga na vayingiseri ni tshemba mpfukile ni zamini tolo ku lava ku nghena ni vulavula hi yo leyiwani ya mhangu leyi nga humelela ya levembe leyi ya dokodela ni khomile foni 30 minutes hinkwayo ni ta kombela airtime ya mina kambe mo ni nghena mhakeni xi lexi nga ku karhateni ngopfu sweswiwani butpet loko mo langutisa malembe ndzhaku vo papa hina a swi nga ri kona swilo swa ku va dlayana ene hayi ku leswo hlekahleka a swi nga ri kona kambe hi ku vo mhana hina a va ri na respect a va hlonipha a swi nga fani na nkarhi lowuwani sweswiwani loko n'wansati wo kuma ku va ku khalanga va hleka hala ka makhalana hi ta ku na mini to suka ni ya hleka ka swikwihikwihi so hi nga compete-iwa na respect a ya ha ri kona hi lose respect hi ri vantshwa
swa tika Bothet swa xi tika ngopfu xiyimo lexi xi nga hi nga ka xona sweswiwani ene a xi olovi inkomu. Action muhaxi na muhumelerisi hi mavonelo ya mina eka mhaka leyi ya ku tekelana a vutomi ka varhandzani swi hi komba kahle ku ha ri kule ngopfu na ku kuma xitshunxo ngopfungopfu hi mhaka ya ku a hi ngheni evundzeni bya mhaka leyi hi kota ku lunghisa swin'wana kokwala ndzeni right leyi yi ta tshama yi ri kona mara vanhu va ta dlayana leswi vulaka ku swi lava yi langutisisiwa hi tlhelo rin'wana. Ndzi pfumela ku a hi nge vuli ku swi lava tirhanaka na swa miehleketo hikuva van'wana lava endlaka swilo leswi i madokodela se a hi languteni ku tika loko un'wana wa lavambirhi a hlanganaka na ku ze a teka xiboho xolexo ndzi pfumela ku xi va xi nga ri xiboho xa ku olova inkomu muhaxi. Minjhani Bothet hi leswi ku huma ka mhaka leyi government a parlamente va fanekele va nghenelela ku loko munhu wa xisati a za a tekiwa a tshama vukatini kumbe a tinghenisa ka timhaka ta marhandzu a tshamiseki finish and clear. Enhlekani Bothet ni ze ni senda voice note ni ku kombela ku kumeriwa va ka Eskom just ku ri va ta hi hlamula hina hi nga tsemeriwa tintambu ta gezi ku ri hikwalaho ka yini va nga swi pfumeli ku ri hi ti hoxela hina gezi hi ti xavela ntambu hina hi va vitana va ta hi hoxela gezi na hi ku vona va hi byela ku ri va hava tintambu ene va tlhela a swi pfumeleriwi ku hi ti hoxela se va lava hi tshama xinyamini ku fikela rini hi lava mi bitanela vona hi ta kota ku hlamula ku why va nga pfumeli ku ri hi ti vekelela na va lava hi tshama xinyamini ku fikela rini ku i khale phela ri tsemule ene a va lava ku ta hi vekelela na vona ma swi vona hi kombela mi hi kumela vona as a belief un'wana na un'wana va ka Eskom a ta hlamula xivutiso xexo ho kombela please. Kalanga makwerhu Rixile na muhumelerisi lexi ni fikaku ni xi vona mina xi za xi endla ku swi fika laha munhu a dlayaku a ti dlaya n'wina Kalanga ni twi ngaku i pride ya ku a ni lavi ku twa hi n'wansati a ni lavi ku twa hi n'wanuna na ku loko ni ri ka xiyimo xa kahle so ri ku kombisa hi n'wina Kalanga ni ri muhaxi a ni swi koti ku ya ka munhu loyi a kukulaku ni ku mina na xiphiqo lexi na lexi ni pfuni hi mihleketo hi yoho mhaka yi fikaku ka ku swi za swi fika la swi tekaku xiboho ni xi twile Kalanga swa madokodela ya hina swi ni vavise moya ku tlula mpimo ku leswi ku nga vona hi langutelaku ku tshemba na ku pfuneka ka vona swi tsandza kwihi ku tshama hansi va vulavula kumbe ku vita ti-psychologist or vatswari hi matlhelo hinkwawo Kalanga hi yo mhaka lexi ni xi langutaku ngopfu aka mina epride inkomu. Enhlekani Bothet hi pfukile minjhani na nongonoko wa n'wina wa ku saseka hombo hi leswi namuntlha mi vutisaka mhaka yo tika swinene mhaka hi ku hi malunghelo swo sungula timfanelo ta vanhu leti nga vekiwa mavokweni ya vona a va swi koti ku ti tirhisa hi ndlela ya kahle munhu loko a karhi a pfuna muringani wa yena kumbe munhu wa yena loyi a mu rhandzaka i va a ehleketa ku i le ku budgeteni kumbe i le ku investeni eka yena se mali hi yona yi nga nghenelela ngopfu eka varhandzani se i ya tikerisa swinene swi fika kwalaho ka ku vanhu va dlaya un'wana hi un'wana hi ku ni ku endleli leswi na leswi na leswi ni ku xaveli leswi na leswi na leswi solution hi mhaka yin'we ntsena ya ku va nga tshika vanhu ku loko u nga se tekiwa u tshama na munhu a nga se ku teka a ku endlela swo karhi a va tshiki vavanuna ku yi hlayisa loko yi ha ri swigangu inkomu. Yivaliyana beri yini na vavabyi na problem leyi u endlenga swona hi wo tshama Botkepet na Kalanga a swona ni lava la yin'we ntsena ya ku va nga tshika vanhu ku
loko u nga se tekiwa u tshama na munhu a nga se ku teka a ku endlela swo karhi a va tshiki vavanuna ku yi hlayisa loko yi ha ri swigangu. Inkomu. Palamende ya rixaka leyi eAfrika wa vulavula. Ku xavile leswi na leswi na leswi solution hi mhaka yin'we ntsena ya ku va nga tshika vanhu ku loko u nga se tekiwa u tshama na munhu a nga se ku teka a ku endlela swo karhi a va tshiki vavanuna ku yi hlayisa loko yi ha ri swigangu. Inkomu. sweswo mingiseri mugana lona FM kuve nkombo timinete ntsena hi bile awara ya n'we ka mugana lona FM ku na mingiseri lo nhlekani i pfukeli sesi minjhani n'we I can't. Mina lexi ni xi vonaka ka mhaka leyiwani i ku vavanuna vongeni ku vanhu hinkwenu ya a hi swi koti ku ti lavisisa vutomi bya hina swihoxo swa hina hi ri hexe loko a nga kota ku tshama hansi ti lavisisa swihoxo swa hina ku munhu loyiwani i tshamaka na yena swi endlekile why ni onhe kwihi leswi mina ni swi hanyaka swi nga khoma njhani a swi nga ta va kona hi mhaka ya ku loko n'wanuna a kha a endla vugangu a nga hleketeleli ku loyi un'wanyana i le ku tseni ku va va hi ndlela yini i ta tiyisela a famba na swona a nga hlamuli nkarhi wun'wanyana kumbe nkarhi wun'wani ku va ku ri munhu wa rhuketela handla sweswo va tshama va kha va holova laha a nga ta fika a teka xiboho xo cinca leswiya a swi endlaka luya a endlaka swo biha swa vugangu i twa ingaku luya na yena se i le ku endleni ka vugangu se ku ya holoveriwa yela kumbe why se a nghetetela swi ri ku ya leswi a nga ku swi endleni ku ri se yo decide ku hayi na swilo leswi a ni ku swi ta cinca a swi tiki leswi a ni ku swi ta cinca a swi tiki so swi nga ha teka ndlela leyi ni vona ku swi ta famba hi ndlela leyi mi ta na tlhelo rin'wana hi ku ka vula va ri loko i tala ku va na ku hleketelela swi tala ku sunguriwa hi mhaka ku na wehe i le ka swoho se twi nga ri un'wana na un'wana i le ku ndleni leswi wehe nge le ku ndleni ivi ni fika ni tshama na vanhu lava va nga feyila ni ku mina ni na xiphiqo xa so na so hi ku vona va tsandzekile va feyirini va ni nyika switsundzuxo swa leswi vona swi nga va feyirisa ku na wena i ta feyila mi vula yini loko mi ku vanhu lava nga feyili vanhu lava a va ri ka vuxaka va nga tsandzeka vanhu lava va ndla yini a va ri ka vuxaka bya marhandzu va nga fika va tsandzeka ya i ya endla ku na wena i tsandzeka a ku hayi loko a za endla sweswo swi ri ina swigangu ku ri nkarhi wun'wana hambi le ka swigangu o ti byela ku engeni ti nyika kurhula ka mbilu ya mina hi ku miyela ku swi ya helela kwini ivi loko hayi i na xigangu munhu a nga endli hi ku wena a wu tolovele ku loko n'hweti yi hela i xava swakudya loko u nga xavanga a nga vuli nchumu o amukela ku a swi ya vona ivi nkarhi wun'wana se a ti byela ku leswi swi nga ri kona na mina loko ni nga wani rhande ni nge ni xava wena i ti vutisa ku i yi kuma kwini mali yo xava hi ku i tshembele ka mina i ku na munhu u nga ku n'wi xaveleyi na mina tintangu ti tolovele ku xave mali leyi sweswi i xave tintangu i xavele hi mana va swi vona ku swi ta i talelaneni loko mi n'wi vutisa ku i xavele hi mani tintangu i hlamula hi ndlela ya ku i kwatini i khala a pfalele ku vava a phakati a heta a nga humesi hi ndlela ya kahle loko i swona na munhu why a ni hlamula yo ene mi psychologist no vana yi ni kota ku vona ene mpere tlhela leri mi nge le ku teni ro i ntiyiso ngopfu kwala ka ku nhlamulo yin'wana na yin'wana yi fika yi wela kwatsa ka leswi wehe i taku i ri na mihleketo ya swoho ivi se ni talelana se ni sungula ku hleketa ni hleketa ni heta loko a swona leswi ni n'wi tivisaka swona ene a dumberi nkarhi lowun'wana byela ku tava na neme 26 hikwalaho ku ya fawu munhu wun'we kumbe mi fana hikuva un'wana a nga ha amukeli ku vona n'wina mi kha mi tiyisana henhla hi wexe i tolovele ku wena mi tlakusiwa yena mi karhi ya swifana neme 26 enkom sis
ya katika 0860002543 kambe ke twana la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula ya ku va nga tshika vanhu ku loko u nga se tekiwa u tshama na munhu a nga se ku teka a ku endlela swo karhi a va tshiki vavanuna ku yi hlayisa loko yi ha ri swigangu inkomu me va twile umuyingiseri n'wana loyi nhleka Aye Khalanga. me pfukile papa Mpfukile njhani Khalanga wa mina? Pfuke mi la ku damba ne? La ku dlamba n'wana mani. Mi twenini mani swi nga na yini na? Swi nga na yini na. Khalanga mina a ni la ku rhanga ni hlamula liya ku na twa vanhu vo tala va kha va ku ya nga va hi ri hava government ya South Africa leyi kotaka ku dila na challenge leyi hi nga na yona ku nga va ku ri ka timhaka ta swibamu kumbe yini mara a ni la ta ringeta ku kombisa ku at one stage leti ministara wa maphorisa va vulavula timhaka ta ku vanhu lava nga na swibamu swo ka swi nga ri ki nawini i khale every minister na commissioner va swi vulavula ku national commissioner a swi voyi ene van'wani va vuyisile but ni hleketa ingaku hina tanihi vaakatiko hi hina hi letaka the government down because Khalanga ni nga va ni swi tiva ku sweswi na xibamu xo ka xi nga ri nawini mara ni nge yi maphoriseni ya va hlevela ku Khalanga na xibamu xo ka xi nga ri nawini then we cannot blame the government ka sweswo government yi endlile ti-initiatives ku ri society yi pfuneni swibamu swi vuya me lava ku hi tlherisela ka malembe ya tipimpi se mi lava ku vanhu va hi pimpa hi yo le government yin'wana na yin'wana yi tirha hi tipimpi ku hava government leyi nga survive-aku ku ri hava ti-informers because government yi lava information then a hi teneni ka liya ku vanhu va na ti-problem ka Khalanga mintirhweni loko mina ni tsundzuka kahle no twa lava nga tirha xiphoriseni va malemepelo ka va nga ni kaneta ku a ti-police station na maphorisa ku ri ti-chaplain hi lava loko na problem va vitaniwaka ti deal with your challenges ka government ku na ti-psychologist ku na ti-social worker na hina tanihi vaakatiko loko ri na problem ku na ti-social worker laha i nga yaka kona ta government hi referiwa na swin'wana na swin'wana but then before ni ya ka mfumo ni ya kombela ku pfuniwa ni fanele ni sungula ku pfuniwa ka family ti-social worker ti fanele ti sungula ka family va ni assista and va nga teki sayini this is why we're having a challenge Khalanga time and again la kuma ku vavanuna loko va na ti-problem nkarhi hinkwawo va byela ku n'wanuna a nga rili ma vona as society let's move away ka that idea ku n'wanuna a nga rili n'wanuna wa nyenyela loko n'wanuna a hlangana na ti-problem because mi encourage ku n'wanuna a boil a tshama na swilo embilwini a nga swi humeseli handle and se ka swi humesela a handle a nga swi humesi hi ku vulavula i swi humesi ku dlaya then swi le ka hina tanihi society ku na swi twa ku vanhu va ri hi nga ya ka mass conference na yi support-a mina mara mass conference we are going to get ideas loko i vuya na ti-ideas teto can you unpack it swi practical swilo leswi nga ta va swi kumeka ka mass conference ku va i swi implementa loko ku ri ku Khalanga yesterday kunene ni kha ni vulavula kwala ntirhweni kha hi vulavula hi ti-issues to ku dlayana after loko hi te ti-incident one lady a ni byela xitori xin'wana xi nga ni chavisa ngopfu a ku a lady a kota ku vuya na X5 ya boyfriend a kaya n'wanuna loko a vutisa ku movha leyi i ya mani ni yi lava a ku ya chomi ya mina ku tlherisa movha leyi ya mina n'wansati a ku meni to teka na fridge ku loyi a nga ni lomba movha i xave na fridge na mbed wa lo tlela ka wona wu na mbed wa lo tlela ka wona wu lo sponsoriwa wena ta tiva ku n'wansati tlanga society swi yini swi tlanga ku swa switokofela ku byela ku ni xa mbed kasi ku a ku xaviwe yona mali leya ya nikisana ku xava n'wanuna se a ku byela ku xiteki lexi xi dyaka ku hleketa nga ku 1,500 or 2,000 leyi nyika ku yi xava xiteki xa n'hweti hinkwayo ya langa ni bm leyi ni nga vuyi yona hi laha xavaku xiteki in the house then you must keep quiet in yela tanihi n'wanuna loko i swi vulavula va ku hayi n'wanuna a nga ri na khale Khalanga khale toko xa hatlela a swi ri kona leswiya swa ku Khalanga nga nghena a mutini wa Sambu a ona mara as long as Khalanga a nga disrespect Sambu and a va swi tiva va khalabyala va ku n'wana loyi wa Khalanga mara not even a single day la Khalanga nga tata a ta delela a mutini wa Sambu hi mhaka ku i na vana vambirhi na Sambu a va swi tivi namuntlha va vona va deleriwa i byeriwa ku out of 4 kids or 5 kids ku hava na wa wena a hi fambi ka DNA kambe ku deleriwa na kumbe wo byeriwa ntiyiso ku loko se i wu kumi ntiyiso i teka xiboho xa ku hayi swanza ni nyiza laha hi le ka mina i ngene ku byela Khalanga a swi olova u lo nghena ku fana mati ya hendzaku ya nama ka relationship you invest ka relationship you invest the ideas
that's why vanhu loko vulavula hi investment mara relationship, a hi vulavuli hi a ni ri ti-assets. loko investor kumbe ndla vuvekisi byelebyo phela wa vekisa ivi lahlekeriwa so na le ka kuve n'wina futhi ni byela munhu wo kanga munhu loyi a swi twisisaka kahle swilo leswi ni vulavulaka swona wa vekisa i nga vuyi na nchumu se loko nga vuyangi na nchumu i nanto loko nga vuyangi na nchumu wa vuyangi na nchumu wo nyisa hinkwavo lava nga tshama va vekisa a bank kumbe ka ti-insurance kumbe va vekisa ka swikimi va nga vuyi na nchumu a va havangi health ya va yi havangi kahle vo tala va ve va lova a swi olovi swo olova ku swi vula ku loko nga vuyi na nchumu amukela that's why a swi practical swin'wana leswi hi swi vulavulaka i ti-theory ku hava ni vula ku i nge tshami na munhu 25 years khala nge fane hambana yena people va ku accept. I'm not saying people must be killed na mina n'wana wa ntombi loyi ni expecta ku ri loko a ri ka relationship a yi vi kahle mara ni ringeta ku hlamusela ku there are problems and society loko i ya byela khale ngo n'wi hlevela na problem ri nge sepela i ta vi dumeli pompolo hinkwawo mi nga n'wi voni swo swa nga tita loko ni nga tlanga society a ha languta timhaka ta khalanga i hluphisati so i ta ka mani i tsutsumela ka mani la nga ta khoma xihundla xa wena khalanga pfuna. Hai, nemetele Sam. Thank you, bye. Enko. Hey, katika la handle la katika. Lava ku tlanga xiphemu lexiwani xi tlangela Ike Ngobeni a nga se nghena la nongoro ka humerisiwe tinyiko magani xivambo ni khalanga Pat Mathebula hlangana nongoroko lona kambe mundu hi ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makoma ndzi kambe ni mantlanga lexi ni xoko na Rose Chavalala la nga kona muhumelerisi wa mina lonkulu i ta va kha swi twisisa ku swa laveka leswi ka nongonoko ku swi va koho ku vayingiseri va pfa va twisiwa leswi van'wana vayingiseri va nga tshama va swi vula twana la solution hi mhaka yin'we ntsena ya ku va nga tshika vanhu ku loko u nga se tekiwa u tshama na munhu a nga se ku teka a ku endlela swo karhi a va tshiki vavanuna ku yi hlayisa loko yi ha ri swigangu inkomu hi sweswo se mi swi twile ku veri vavanuna loko ma ha ri swigangu mi nga va hlayisi mara lexi hluphaku hi lexi ne munhu i lava ku hlayisa loko a za ku nyika phone number se i lava ku hlayisa hi ku nyika phone number ntsena hi nge za hi twanana ku kumbexani phone number leyi a yi la ku ndla yini ku va ku nyike ku 07 kumbe la ku rhumela voice note a ni ku xisi leswiwani swi nge teki 24 hours vanhu vo tala va nga yima na mina swi nge teki 24 hours i cincane phone number na munhu a nga ku kombeli favor and favor yako yi vula bank account njhani ni vula ku ekhalanga a ni na wena loko i nga ta kombela favor ni vula kumbe na hembe hi magayisi swa ku ni ta kombela favor na swi twa ne mara ni vula ku ta suka so na va lava nge tshami na munhu 25 years ivi mi hambana leswi mi nga hambanisa swona na Doris ne mi ya hlangana na yoloyo mi nga tshama na hi 23 years hambanisani swo kola mi amukela vutomi bya mahlweni ntsongo hi karata mahungu a ya heli ku hela nkarhi eka Afrika wa vulavula.